Babes. Babes. Bongga Babes, Bongga Babes, Yeah, Bongga yeah. Babes, Bongga Babes, Yeah, Bongga yeah. Babes, Bongga Babes, Bongga Babes. Bongga Babes, Bongga Babes, Yeah, Bongga yeah. Babes, Bongga Babes, Yeah, Bongga yeah. Babes, Bongga Babes. Yo, let's all welcome my lovely candidates for the production number. Contestant number 1 standing at 5'3" in inches tall. Yeah, vital statistics 33, 34, 34. Fantasy bikini, futuristic bikini, tropical bikini. Maski hindi na gani mag-bikini. Best in creative bikini, best in daring bikini, best in two-piece bikini, best in one-piece bikini. Umay para na sa mata kong mga dalaga. Basta may dugong ilongga, sila ang ginatawag nga Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes. Sharampadora, campus fasulista. Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes. Sharampadora, campus fasulista. Kung sino man ang mas serenade, habuyan ko grenade. Kay gusto ko ako lang madayo sa mga lovely candidates. Yo, once again, ladies and gentlemen, let's all welcome my lovely candidates for their talent portion. And next for their question and answer portion. Best in casual wear, best in tribal wear, best in summer wear, best in sportswear. Darling of the crowd, Miss Flawless. Oh yes. Best in swimsuit and darling of the press. Oh yes, Dili ka mo yes. magpreparar na sa mata kong mga dalaga. Basta may dugong ilongga, sila ang ginatawag nga Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes. Sharampadora, campus fasulista. Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes. Sharampadora, campus fasulista. Bongga ang mga iloga, Molina kag Mistisa. Yeah. Come on. Bongga ang mga iloga, Molina kag Mistisa. Yari na sa laga, prepara kung sino Yo. Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes, Bongga Babes.